алсам болобу? Çalasın mı? Ооба, апама. Mama это святое deydi. Ne çal? Братан, что-то шуткаңыз өтпей калды окшойт да. Тапочка го бул. Mon sizlerge telefon ile görünüyor tamam? Çal deyim. Hey, blokirovkadan çıkarbayısın mı? Пароль кандай? Parol yok. Кетпей атат. Hey, get öyle atpayı. Алло? Апа кандайсыз? Жакшысызбы? Ооба. Келип алдык. Баары жакшы. Анан апа, биякта бизди урбайт экен да эчким. Ким? Сержанттар? Братан, атыңыз ким эле? Dastan. Дастан деген экен. Ey, To'qtuzun. Senin atın Dastan mı? Oo, ne bir yıl служба alıp bilmeysin atını. Men sen Qo'ng'irboyevda o'ylab жүрбөймүнбү? Sen meni kim bilesingmi? Bilem. Ey, Adlet. Azamat. Adlet tanış kalma konuştum. Dinledin mi? Давай, апаны күттірмей сөйлеш. Бүт элекпи? Апа? Атама түшүндүрөм да бирден кылып таяк жеп экенимди. Жакшы эле киши го, чогуу жашайбыз. Hey, videoзвонок алатырсың? Апа кандайсыз? Жакшысызбы? Мына биздин казарма. Мына сержанттарым, мына палчандарым. Hey, uçuraşmayısın Ayşe Pamela. Hey, kanday. Ya апанан баялды көргөнсүңүзчү? Ой, не юп качан? Kim? Жен. Чочосун кестириштир да. Братан, заряд өчүп атат. Точка жака басып барайын, а? Hey, бұл деген powerbank'tan яқа сайылады. Болду, апа зарядкага койдум. Баял. Женим, кандайсың? Bayal. Kızım, bayal çocuğum. Отставить дейм. Все. Отбой. Быстро. Не, братан, телефон берейинби? Жоқ, bunu зарядкаға сайып алып, түнне бойы YouTube көріп жатыр.